Ассалаумағалейкум туғандар. Ассалаумағалейкум туғандар. Ассалаумағалейкум. Бұл екеуміз саламдашпайынша басымыз ғой. Так, туғандар. Қолдан қойыр қолды. Туғандар, бұйырса бізге Вента келді. Чарған жыл 94 екен, объем 1.8. Қырғызский номерде туғандар. Бұйырса оформлениесі бар дейді, штраф, арест, ештеке жоқтан бүт бар таза. Машинаны полировка беріптір, бірақ по кузову по-любому бар туғандар. Көрдер капоттың ұшында шпаки жарады. Дағым не дейсен? Бұл жақындан өткенде туғанда 4 өткен қыстан нөміректерді көрсіңіздер болады, қолын тапқан. Говоря, операция түшіп кетпеді. Ичін кел тартпа, бұл өзі бір айт берсін ичінде. Евополик салынған туғандар, чықылдар салынған, может кавер жоқ, жетпейді, падайды айрық-майрық жоқ, лобовойда кішіне трещина бар, бірақ наездо не влияет дегендер да. Артын қарашы, досым, артын қарашы, ақ точкалар жоқ кен, доске, сразу айтшы. Арта, может, нет. Кеол, сүт өгезір. Мойер бар кен де қой. Сүт өгезір, не oldu? Короче, туғандар, атак бірок, Самсониясы естетінде жақшы кен, басы да өте интересный бамен келді. Только, эме бар ғой, туғандар, только сегодня, только сейчас произошло деген десе да, мына туғандар, көрдіңдер, кеше сөз болыптыр. Мына ана мейірде вложение бар, кеше сөз болыптыр, туғандар. Кәдімгідей бүт açылады, бүт қайра жабылады, короче, ал жағынан без проблем. Багажда да Евополик салынған кен. Қойчай. Полный төртөтен читанка диска, летний покрышка салынған, 1.8 моно, вложениядан мононы кішіне репетиция ұлып қойыш керек. Репетиция или регулировка? Репетиция. Короче, барын ұлып қойыш керек, ә? Так, туғандар, мынайда, бұл машинаны срочно ақша керек дейді. Бұл есіне бұл машина, привозной мотор басыптыр. Андан бөлек туғандар бұл машина, ошо барын привозной мотор басқандан бөлек бұл машина есіне мында айтқанда 250 мыңнан ашып тұрып қалып тұр туғандар. Бірақ срочно ақша керек те, шытыр дейді, окончательно 200 мың дейді. Bir сом bir тиын түшпеймін дейді. Кеми жоқ дейді туғандар. Какана ес нөмірін жазып қойыңыз, есіне чаласыңа сөйлешесіңдер. Бұл машина біздің автосалонда болбайды туғандар. Бұны реклама тарттыр, алып кетіп отыр. Енді өзім бір қошты. Кимге ызык болсо, сразу прямой есіне чалғыға да сөйлешіп келе. Басы 200 мың, 94 жылқы, 1.8 моно. Вложение айттыңыз ғой? О, вложение помелось что монода, анан арты жана кече сүзгөн, бирок багажын жабылып ачылат. Болду. Нуш кызматабыз, ассалаумалейкум. Ошо туғандар ес нөмір жазып қойыңыз, чалып бересіңдер, анан неме, туғандар тоққа наличка шытып тұр, айме жоқ, абмен, сабмен, малға, анан жылқын бар эле, көріп кет деген никанай туғандар, тоққа наличка керек бол, стройка дейт үйдө. Барыңар, ассалаумалейкум барыңар. Туғандар, ассалаумалейкум. Туғандар, бұйырса Нуш автосалоны Нисанда сатылды. Продажаға келген реальный ба болду. Бүгін бұйырса сатылды. Бұл жақ сатылады, бұл жақ алып жатты. Машина тоже не ломается. До девочек не надо ездить, как ты говоришь, полный салон соберу, до девочек зеркало буду ездить. Одну-две максимум. Если до девочек будет ездить, машина сломается. Кстати, ребята, ассаламу алейкум, он не женатый, он еще холостой. Если вы увидите эту машину, сразу можете звонить. Ребята, девочка, вот не Машина женатый. как дом, на Машину мы ему нашли, помогите, пожалуйста, с женой. Молодцы, ребята, машину продали, хорошо. Дом тоже продать. Все время, любое время пригоняйте машины. Ребята молодцы, хорошо продают. Молодцы, ребята. Вот покупатель, я продаю. Да, держите. Спасибо большое. Все, давай. Дай Бог тебе здоровья, чтобы на нем все хорошее видно. Только на бляхе не исчезай. Пускай. Все, я дракон. Что есть, то есть. Туғандар, ассаламу алейкум. Бой тойған машина келді, туғандар, ей. Бұл еме екен менағы. Еме бар ба? Жук оқшыш кен. Қадымтеле насиковым жук. Ассаламу алейкум. Мындай досым, жақшы ма? Туғандар, Chevrolet Cruze 2003 1.3 объемда праворуль автомат. Туғандар, мына особенно абжелерге, апчелеріске, қарындаштарға, бізмен тең қыздарға жоқ қой. Мына Матис издеп отқандар өте көп болды şu автомат Матис. Тұра ғой, автомат Матис алғаннан гөрі моно алға, ошо эле бага аласыңдар туғандар. Состояние аябай жақсы. Машина чисто живой екен, тұра ғой. Кыргыз номерде оформление бар ма жоқ? Смело, сразу. Смело, шытыр. Болды. Келсең оператор, ол жағында тартабыз. Қарасаңыздар, Алыстан көрсем, жағын биік деп қой. мына 4 дөңгөлектен титан дөңгөлекте бұл бир бе? Экинчиси мына биік машина. Ей, алсаңар бұны чен, реально айдайсыңар, тұра досым. Асты тийбейді, эметпейді, уверенно айдайсың. Мына полный электропакет, эва кілемшеден салынған.
на автомате. Мына Android кичинекей монитор, чектеген машина экен туугандар, кыскасычы. Автоматта жакшы иштейт, теппейт, ойлонбойт, жакшы которот туугандар. Полный зың, печка-мечкалар, полный иштейт, чыкылдар салынган, бүт зың подлокотник да бар экен. Ар жактан деле кенен ичин эме сыртына кичинекей болсо, мына ичи эле нормально да, чоң эле, кенен эле, уверен эле, подстаканниктер да жаман көп экен, нитро место аябай көп экен туугандар. Артынан багажник состояниен көчүп коеюн. Бүт полный родной. Өзүнүн родной запаскадан бери бүт полный родной туугандар, состояние аябай жакшы да, мына бүт запаскалардан бери. Роднойлор көбүңөр мотор сурап атсаңар, келсеңер мотор тугалы берет. Караңыз туугандар, сааттай эле оталып тура шык деп элет. Машинаны көрдүңөр моторуна. Капоттун алдына чашкалар полный целый таза туугандар. Бул машина аласыңар, айдайсыңар, по мелочам вложение бар, ходовкада не вложение бар эле. Ходовкада. Көрү, граната жактан привод, шындыгында эле ошо приводду алмаштырып коюш керек. Граната алмаштырган, привод өзүн алмаштырып керек. Привод десе жакшылап түшүндүрүп коет, элдин бар. Привод десе ойлоп албасын, вообще эле страшный экен деп. Короче, гранатадан бир рычаг келет, ошону эле алмаштырып коюш керек. Болду. Полный мотор түтөбөйт, коробка тептейт. Короче, зың алдында айдадым. Экономичный ишет для своего кузова берүүчү жакшы тартат. Экономичный оформление бүт полный бар. Басы да өтө арзан коюлду, эркекче буганчы. Басы канчадан дозум айтчы? 245 миң. 245 миң. 245 миң. Машина Нурс автосалонунда номерибиз 0556 23 20 70 номердебиз. Кимге ызык болсо прямой келгиле, көргүлө. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, туугандар, вот. Это Брайан едет, Брайан. Это не Брайан, это Абдулла подъехал. Ассаламу алейкум. Абдулла Брайан, как? Это Брайан, это Абдулла подъехал. Кыздардын көзү кызылда, туугандар, кандайсыздар? Мондай, бүт салон полный мына кызыл. Сырты да кызыл, ичи да кызыл. Анайды кызыл, Ямаполис кызыл, чехол кызыл. О, почему? Потолоктон бери кызыл туугандар, мына потолоктон бери кызыл. Короче, на автомате. Автомат нормально, бүт полный переключение. Зынк, электропакет. Коробка теппейт. Туугандар, 2004 Mazda 6 на рейских номерах, левый руль на автомате. Туугандар, объем 2 куб, 2.00. Туугандар, машина технически без вложений. Мотор коробка жакшы экен, более-менее экен. Российский номердин туугандар документтер полный ордунда экен. Бүт бары бар экен. Таможенный договорго чейин бар экен. Кыздардын көзү кызылда дейт. Полный кызылда экен. Даже бул узорлордо карасаң, узорлордо полный эме, баягы Кыргызстан оюн кийлери полный кызылда экен. На, мен силерге эмнеге Брайан дедим, көрдүңөрбү муну? Это Брайан подъехал, а это не Брайан, а Абдулла подъехал. Вот, туугандар, машинанын бул кузовун бул жак бетинде көргөзсөң казыр. Короче, өзүнүн родной штатный дискада колпактарды кийизген, летний резина сразу. Ичинде боласынан көрсөтсөң, Android монитордон бери полный коюлган, бодрый, чоң сенсорда чувствительный аябай жакшы иштейт экен, бүт зыңк экен. Анан по кузову жок, коробка таппайт, зыңк экен, по кузову эле майда чүдө эле. Кайсы арты крылода мынча кичине чириги бар, атак калганды бүт зыңк. Так, досум, басы канча коюлду? Бунун басы канча дейли? Канча дейли? 260 миң дейли, 260 миң? Чирик жок. Кичине бир жерде крылода бир атак ваншон стакандар полный целый. По факту 260 миң туугандар. Эми 2004 атак технический вложение жок экен. Аласыңар дагы айдайсыңар. Крылову да кызыл экен, туугандар, нересиге да кой. Так что бул биздин Нурс автосалон болот, туугандар. Эле бересиздер, Mazda 6 2004 2 куб, левый руль на автомате, туугандар. Документтер полный ордунда. Так, биздин номерибиз 0556 23 20 70 номердебиз. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум, бапайлар, кандайсыздар? Бапайлар, короче, му серге Ford Transit келди. Үнүн чыгарып коесуң, досум. Кандайсыңар? Туугандар, бул серге эме Ford Transit келди, короче. 2003 2.9 TD мотор, турбодизель, туугандар. Ошондуктан бул туугандар коробкасы CDI коробка, туугандар. Спринтердин коробкасы турат мында. Вот биговой, буну мындай ат коюп койдум, андатор деп койдум, андатор. Мына туугандар, могу вложениясы, могу список экен. Бул список десе ойлоп албагыла, ой, өтө көп экен, бул өтө мелочь нерсе экен. Мына жерде ремень
там ой замен масла дейт, моторный масло, ошондой списоктор жазып коюпту, өтө мелочный. Так, эми келсеңер, ичин көргөзүп коелу туугандар. Чыгарылган жылы бунуку 2003. Мына сидяйдын эмеси коробкасы турат, көргөзсөң эгер тартып. Спринтер сидяйдын коробкасы турат, 2.3, 2.9 турбо дизель. Движокто туугандар, турбинасы менен как положено. Так, ички салондор өтө приятный экен туугандар, эми действительно приятный экен. Обоюн трещиналар бирок бул по желанию, а так короктор чирик-пирик жок мына. И ылдый жагын тартсаң, ылдый жагын борт полный, рама полный усиленный мына, полный усиленный, чирик-пирик жок аякта да, односкат. Досум, эми өзүң санап берип кой. Туугандар, бул жактан короче борт бар. Нарашка. Нарашканы кийгизесиңер да полный, как положено. Анан бул чисто чөпкө рассчитан болуп жасалганда борт өзү 4 метр туугандар. 4 метр болгондо менен бирок болду 4.20 деп эсептеп койду да, чисто атайын Лячуков. Ошондой кылып жасалган. Ата ичинде полу солу да полный зың. Короче, туугандар, оформлениеси бар, сразу шытыр өткөрүп берет, только наличка туугандар. Обмен вообще каралбайт туугандар. Обмен болсо биз өзүбүз айтабыз, обмен бар да, а так обмен жок. Так, келсең, бул жагына тартып кой, рамаларын полный көргөзүп, түрк дегендей. Ылдый жактан раманы көрсөт, рамадан вообще лопнул, треснул деген балекеттер жок туугандар. Ресторларда полный зың, өзүнүн ордунан эле турат, ийилген жок. Так, туугандар, мындай да, бул келсең ал жагына өтсөң, ал жагына бара, кел досуме ал жагына. Туугандар, бул андатырды баасын 550 000 сом деп койдук, туурабы досум? 550 000 сом, бул биздин Нур-Автосалондо болот. Мини торг бар туугандар, конечно же, как же без этого. Анан мини торгтен бирок туугандар, машина технически азыр почти без вложений турат. Аласыңар, айдайсыңар, түк-мүк, арбуз полный урасыңар. В общем, жиндикен да, короче. Тура. В общем, жиндикен туугандар 550 000 Нур-Автосалондо турат. Кимге кызык болсо келип көргүлө, ким ауызда болсо 0556 23 20 70 номерге чалгылабыз, сүйлөшөбүз. Обмен жок. Ассаламу алейкум. Только нал. Ассаламу алейкум туугандар. Ассаламу алейкум. Буюрса биздин Нур-Автосалонго туугандар Mercedes-Benz Sprinter келди туугандар. 2007 чыгарган жылы Maxi Baza, объему 2.7 CDI. Туугандар, көрдүңөр, борт как положено. Көтөрөт туугандар, самосвал бул машина. Maxi Baza, дагы эмнени айтайлы досум? Айтчы. Короче, жин эмес бул, айбан жир басып калды, көрсөтөбүз. Туугандар, оформлениеси бар, кыргыз номерде машина. Азыр данный момент досум без вложений деп атабыз. Без вложения, технический жагынан вообще вложения жок. Ичи салонунда полный көрсөтүп. Туугандар, мына могу салонун көрсөөр, мына могу Maxi Baza негизи салон өтө зыңкта, ону карабайсыңар, сиденьяны делечи туугандар. Яма, кочка, вообще сезбейсиңер да туугандар. Монтип эле кете бересиңер да. Так, мына дагы эмне дейсиң, бул жак эми обычный спринтер туугандар, башка эми өзгөчөлүгү эмне жанаттан бери могу пульт эмне колдо карап жүрөт десеңер туугандар, бул пульт негизи неменики да, борттуку, самосвалдык көтөрүп жүрөт, электрический турат. Азыр Абдулла досум артка өткөндө өзү көргөзүп берсин. Эва клемче салынган, көрдүңөрбү? Спринтерге эва клемче салынган. Короче, туугандар, рама усиленный, как полный бит полный жазылган. Эмени фон алмаштырган болчу, кардан өзү полный алмаштырган, зың кылдым, двускатный пневмоподушкалар. Пневмоподушкалар турат экен, досум, кандай экен состояниясы? Жиндикенби? Жок, жинди болсо болот. Мына жакада келсеңер туугандар, 12 вольтный электро мындай самосвал турат туугандар. Көрдүңөрбү? Отдельный. Бунучу кече жакын эле койгон да. Анан могу майды коюп атып, төккөн атак май акпайт вообще мына эмеден да өзүнөн болсо. Эми амалттын көрсөң вообще май аккан. Туугандар, мындай да машиначы өтө жиндикен мына. Зыңк иштейт. Өзү подокументан 5 тонна, бирок 6 тонна арпаны жүктөп туруп, муну менен үйдө көтөрүп койду, полный зыңк иштейт. Ушундай туугандар. Экскап, двускат туугандар, дөңгөлөктөр бүт живой экен, машинаны только аласыңар, айдайсыңар, полный насааңды бер болот. О, ичинен да борту көрсөңөр, мындай зыңк. Могу ичинен нарашкага полный разрешениясы менен экен туугандар. Высотасы эмеси, борттун узундугу өзү 4 метрдеби досум, Узундугу 4 метр, ондай эле 1.20 элүү ошондой экен. Мына борт өзү түшүп кетет. Так, туугандар, кыскасы бул машина кимге кызык болсо, эс номерин жазып коебуз, эсине чалып бересиңер, содалаша бересиңер туугандар. Машина өтө в идеальном состоянии экен, мындай айтканда. Бул спринтер еще дагы серге көпкө чыдап, еще чуркап берет. Эс номерин ылдый жакка жазып коебуз туугандар. Чалып бересиңер, обмен жок. Бунун баасы туугандар 1 300 000 сомго келди. Буюрса машина өтө жакшы экен, борту дагы эле түшүп кетет самосвал. Кыскасы туугандар, без вложений, эсин чалып анан кийин наличка, анан рассрочка, анан обмен бере бербей эле туугандар. Только наличкага шытыр болду. Биз Нур-Автосалон кызматыңарда. Ассаламу алейкум.
Байке, салам алейкум. Уалейкум Шарға ассалам. барасызбы, шарға? Шарғабы? Шарға ала кетпейсізбі? Жоқ, барбаймын шарға. Байке, шарға ала кетпейсізбі? Неге? Кеттік байке, 100 сом беремін. 100 сом? О, шарға 100 сом болбойт қой, үйіне мамай. Қандай болай, жүріңіз байке. 300 сом шарда пробканы көріп отырсың ба? Енді бары 100 сомнан кетіп отыр. Киргенден баштап аяғын чыққанға чейин шарға киргің да келбей, кирер менен жаяң чот кайрылып кеткенге. Барабыз байке, элдин баары кетип атат 100 сомдон. 100 сом эле бар. Каякта 100 сом, оны көрдүң, на автомате, Android монитор, кондиционер бар, артында капитан сиденье, жатып калкып келесиң шаарга чейин. 300 сом эле берчи. Анда ошондой болсо 500 сом берем. Кеттик байке. Кеттик. Тугандар, ассаламу алейкум. Тугандар, Kia Carnival жыл 2000. Минивэн, ортасы капитанский сиденье, артына 3-чү рядта полный бар тугандар. На автомате, левый руль, Android монитор полный, электропакет тугандар. Родном окрасе бирок лактар өчүп калган тугандар. Родном окрасе машина. Бүт эштер сквозной тугандар, айтканча. Сквозной. Бул жактан кирдим, бул жактан чыгып кеттим. Амай мына деп туруп эле ачылбай калды. Сыртан ачык. Исполняйте. Сквозняк жаап кой эле. Кел, алдына келсеңер, тугандар, мына буюрса досуң келбейсиң. Полный 4 айтан Титанка. 4 дөңгөлөктүн Титан дөңгөлөктөрдө тугандар. 2000-жылкы Kia Carnival турбо 2.9 TD турбо дизель. Так, тугандар, оформлениясы бар, машина технический мындай жакшы эле состояние, бирок 15 000 сомдук вложение бар. Бул доказанный 15 000 сомдук вложение. Анан машина полный родной окраста тугандар, арт эле багажда бир шпакел жеген жери бар да, болду. Эмнеге дегенде, лактар күйүп калды, өзүңөр көрүп атсыңар, А так машина не перевернуш, мотор жакшы, коробкасы жакшы эми тугандар. Короче, оленбой теппейт, короче. Акция коюп атасыз басын? Акция коюп атабыз, короче, 15 000 сом. Кичине вложениясы бар, бирок конкретно вложенияны Нурислам айткандай доказано. 15 000 сомдук деп бар, анын вложение бар. Машина Муз автосалонунга прямой келесиңерде же чалууга 0556 23 20 73 номерге басы 185 000 сом болот тугандар. 2000-жылкы левый руль автомат минивэн капитанский сиденье менен 185 000 эле коюп атабыз. Бул жагы реальный акция болду тугандар. Ассаламу алейкум. Ассаламу алейкум.